ole he channel hian zing lama politics huang kan ron post thina amain berchu international news le national news kai hnoya ni a en2 tam changte han kiam deuh changte omve thina tunlai hian en2 kan kiam dewa kan la ron pung ve le mai tura nga yela engpo ni se kan kal zelang United Kingdom Ministry of Defence chuan Ukraine in do na chungchanga nitin update an siama chuan karle lama hian Ukraine karle lama chuan Russian be pui thlak na thar lian tham tak a thleng don ni in an soi Ukraine Armed Forces a Eastern Group of Force thupuang tu Ilya Eflas chuan RBC Ukraine outlet nena Russian Wagner Group atanga mercenaries te chu khochhak lama front line an kir le to ti soya kumin kumtir lam khan Russia in Bakhmut alak na Wagner hi an tho hlok le a mase hun reilo te chung hel na le thlakhat nuwa thlona che suala an hruai tu Yevgeny Prigozhin a thi nuwa an si pai te chu pai thlak an nia ya flash chuan mercenaries te hi Russia si pai kai hruaina hnuaya an che don ni na soya mase hlo om tak game changer an ni don lo ni na soithung Moscow chuan karmasa khan Ukraine in Crimea alaklu Sevastopol Russian Black Sea Fleet headquarters be pui thlak na UK le United States chu in rola apua Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan khotlang lam reconnaissance data te NATO ram satellite le spy plane te man ani thu asoya Moscow hian kumsang ni som pali khan Ukraine atangin Crimea hi alo la to ani Ukraine Security Service SBU chuan ki facheng mi pahni chu sipai mun pui le kho pui chunga infrastructure poimo tak tak te chungchang a thu hriat te Russia lam thrila an puwa Russia an puya wangin an man tian soya SBU chuan thu chua siamin an pahni hian thlani chung zat chu Moscow tan sumlama hlok na amu theinan an thok to ti soi Cuba a Russian ambassador Victor Coronelli chuan Cuba in Ukraine a Russia si pai te tana be pui thlak tura mi then khat a thon chuak nia soi chungchanga mi som pasari an man to a hemi nu hian Moscow le Havana chuan inzom na nget tak an la nei ti soi Weapons Russia Defense Ministry chuan February sang ni somni pahnia tangkhan an sipai ten Ukraine sipai man ruwa sang tam tak an ti cheto ni na soya heng zinga hian teng le sipai motor sing khat sang thum vel zek helicopter zani somnga le field artillery gun le mortar sang ruk zanga po antel tun hnai kar ingi mozat chung khan Russia in Ukraine be tura ahman Iranian kamikaze drone European siam component mu chuania hei hi Ukraine in report about seile UK Guardian newspaper ina amu danani phek somli pasari asai documents a hian khothlang lam company te siam electrical component somnga pani chu Sahid 131 drone a muania Sahid 136 model a hian somnga pasari mu ani bok he report hi Ukraine sarkarin group of 7 G7 ramte hnena athe lut ni in paper chuan soya engkim hi sumdon na vekalo ni hi heng khothlang lam company hian an chips ral an du miawa hlok taka an ral theina le leidu Iran hnena an ral ni in media then khat chuan an puang Bulgaria parliament chuan Ukraine hnena sipai tanpuina pek belarem tia chung zinga chuan Russia siam S-300 air defense system atana surface to air missile thum that ngai te Interior Ministry State Run BTA News Agency na alo hnual suat alo pai chuat small caliber automatic weapons ammunition te po atel mithiam te chuan Bulgaria in missile siam that thei lo lain Ukraine ero chuan chutiang siam thei tur chuan facility an nei ni in an soya hei wang hian siam that ngai ho tam tham tak Ukraine hne na hlan chhona ni don ani Russia le Ukraine indo ka hnoya hian India chuan indo bansan turin Russia hi anorna sa thin le a India le Russia in leichin na po hian zona asiam tam ta hle Modi chuan vo in hun hi indo na hun ani to lo ti kan hria ti in Putin chu mai chhana lo hril to nge nge ni ka
heti lai hian India External Affairs Minister chuan UN khom puya Russia le India in lei chin na huai le fia takin na ron sei chuak India chuan Russia ne na inzom na nget tak anei chu film khur takin a vong nung reng External Affairs Minister Jaishankar hei hi achan pakhat chu ram pahnih te hian Asia ram chak tak an ni angin an in rem angaya an in rem du na tur structural basis an nei ti an hriat thiam wangani ati External Affairs Minister S Jaishankar chuan September ni rukhan India le Russia in lei chin na chu nget hle ni in a soya ram pahnih te hian in lei chin na athat theinan theitop an chua thu a soi Ministry hian New York Council of Foreign Relations in biak na he inzom na hi anget hle ni in a soya Jaishankar hi United Nations General Assembly UNGA session voi somsari pariat mangin azin mekani kum somsari kal ta chung khan US le Russia le China le Europe le Russia inkar boruak thalo tam tak oma boruak thapo om thawa mase India le Russia inkar boruak chu anget hle alang het luang zela alang het zel donani ati me mai hei hi achan pakhat chu ram pahnih te hian Asia ram chak tak an ni angin anin rem angaya an in rem du na tur structural basis an nei ti an hriat thiam wangani ati tin chu wangin inzom na hi athok tha emti confirm khur hle ani ti in Mr Jaishankar chuan Russia in Beijing a nei chho zel hian India ne na an in zom na anghong dan tur zo na changin a soifia Russia hi Asia le Europe ram hrang hrang inzar phar ni ma se Asia le Europe ram then khat huamin ram hi a inzar phara ma se tunma atang to in European power angin Russia hi a in lan thina nikum February thla a Ukraine an ron beya tang khan Europe le khothlang ram te ne na anin lei chin na chuna sa takin a buaya a cheta a chu wang chuan Asia ram lamaron hoita a chuta chuan economic activity na sa tak ha omani Asian power po ani awangin mase chu tiang chuan a in mulawani ti in Mr Jaishankar chuan na soi ani na taka chuan Russia hian inzom na dang siam tumin na sa takin ma ala don ti ka soilo kanga atam jok chu Asia rama aniang ati hei hi sum don na le sum le pai lama inzom na ni in a langanga domain danga palang theibok ti in Jaishankar chuan a soi hemi ko nga hian Russia le China inzom na chu lian chho zel ma se India ram ngei poin Russia ne na anin zom na chukum sang khat zakwa somnga cholai vela tangkhan nget takin nakalani ti in minister chuan a soibok ole kan puan to angkhan mania sang ni som palia Russia na lo lak to Crimea longchol mun Navy mun ma chu lian tham taka bayania Russia long engemaw zat le an Navy officer thanem tak Russia chuan a chana Russia an thin rim khop maya hemi mo phurtu te hi he thila mo phurtu te hi khothlang lam ram an ni ti chu Russia ngai danani nimin lam khan Russia chuan thupuan poimo tak maya neya he mun be na atan hian khothlang ram en thlak thlona spy satellite le reconnaissance drone te manania an satellite po an hmang tangkai hle ani khothlang ram na satakin he mun be nan hian anin rol thu Russia chuan a ron puang chuak ta ni Russia chuan Ukraine khothlang lam ram tang rual te chuan Black Sea Fleet headquarters be na hian na satakin Ukraine an pui ni in a soi Moscow chuan US UK te hian Kyiv tan spy plane satellite intelligence pe in be pui thlak na tur ruwa man na le anti hlotlin na chan vo poimo takan nei ani ati Russia chuan Ukraine tran rol pui ram khothlang tang rual ram te chukar masa khan annex Crimea Peninsula a Russian Black Sea Fleet headquarters a missile manga be pui thlak na ruwa man na le hlotlin na tura pui tua apu ani Moscow Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Ukraine in Fleet headquarters a beina hian khothlang ram te en thlak thlona te chuan thuru kan peya reconnaissance data NATO ram satellite le spy plane te chu helai hun beina hian an tang ho vekani heng man ro te hi man vekan ni ati he mun beina hi khothlang lam intelligence man ro NATO satellite assets le
reconnaissance plane mangarua manlo kani thute United States le British Security Agency te thuron le anmani ne na tho ho na thatak ne yakal puyani ti hirin hel ruala ni lauti in Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan soi hetiang firfiak thil ti langsar tak hi Ukraine sipaiten counter offensive an kalpui mek an hlo chamna atanga mipui rulak pen na atana an ti ania malak na dangani mipui ti buaya kan khotlang nuna hlona siam antumani ate Moscow chuan US le nai to tangrual te chu Kiev tan ral thuam supply in Ukraine sipaiten hena intelligence information pe in Russian facility te an beidan tu ro manna an puya Ukraine in dona ana sataken an enroll ti lo soi photo thu thar fin fialawa chuan United Kingdom le France in Ukraine hena an pek chua Storm Shadow missile chuan min khan Sevastopol la fleet headquarters beinan an mangni in an soi Maria Zakharova in khotlang ramte asoi sel na chan hi khotlang ramten Ukraine tan na sajo ka chet lak tharan tum wangte tunkar chunga US siam Abrams battle tank Ukraine alo thlen thar wangte nia Washington in Kiev azat tarlan lo supply atiam long range ATACMS missile te chuan naito le Russia ne na direct in dona ti chuak thayan ni Crimea hi Ukraine be puithlak na mun poimo takania Ukraine sipai te chuan an beina sa hle Kiev thunun na hnuaya peninsula hi lak kir le Ukraine chuan an tum na sa hle ani Ukraine chuan missile ka awang hian Russian Black Sea Fleet Headquarters main building akap chenual ni in a soya Officer somthum pali an thi ti soin anjinga hian Fleet Commander Admiral Viktor Sakholov po tela sipai Russia sipai za chuang an hliam bok ni in Ukraine chuan alo soi to ani Mase Sakholov inila ni khan Russian defense official te meeting atel ti muania Russian media te chuan he thalak hian ron ti chuaka nimin khan Russian state television station apo Sakholov hian Black Sea Fleet football team hena choi moina ahlan nuwa Sevastopol journalist te abiani in an puang bok chutiang ani chuan Ukraine in Russia admiral an that nia an soi hi thudik tok lawani mai thei ISW hian tundin hmuna footage diklawemo filming chungchang assessment siam turin an lein peitok lo ni in an soi Kremlin le Russian Ministry of Defense te chu he thil thleng chungchang a hian an langoi tlata Sakholov hi adam MT direct in engman la soilo Ukraine Special Operation Forces chuan nilai ni khan thu chua siamin an thu chua chuan missile ka awanga thizinga hian Sakholov hi tel ni in an soi thunga ole khotlang lam chuan Ukraine tan na sa takin tranan la a Russia mun ma bei na nan ral thuam thaber an ron tho chuaka chu mai ni lova in thlang na drone le spy plane tenen satellite tenen information an feed charchar boka tun chuma Russia mun ma an bei na po hian khotlang lam chuan na sa takin an puiti Russia chuan a hre chuaka engtin nge an chet zel don kar le lam hian lian tham takin Russia che tan tum ni in US thing teng te chuan an soi boka kan nga chang zel don nia